A upravo su djeca glavni akteri Iskonove nove kampanje koji nas svake sezone iznenadi s reklamama koje su duhovite, pomaknute i drukčije. Trio paketi nude premium filmske sadržaje, najbolje sportske i dokumentarne kanale, flat i brzi internet i minute prema svim mrežama i zemljama članicama Europske unije. Iza ove kampanje stoji tim ljudi koji je Iskonu već priskrbio brojne nagrade. Sve se svodi na novu ponudu koja uključuje sigurno najbolji na tržištu paket televizijskih programa, odlična brzina interneta i slične stvari koji korisnicima doista trebaju. U paketu dobijemo i bebu? Pa samo u ovom najskupljem paketu. 20 djece u dobi od 0 do 5 godina osiguralo je nezaboravnu i vrlo glasnu atmosferu na setu, što će u konačnici zasigurno rezultirati kampanjom o kojoj će se jednako glasno pričati.